Ovo je vojnik Ivanović Milovan, dečko iz Košumlije. Vojnik Radenković, selo Vitkovsko na Leksincu. Vojnik Simić Saša, Soko Banja. Ovaj dečko ovde. Vanić Mark, dečko sa Kosova, selo. Ajde, lepo pušite me. Ovo je Čigi Daniel Pigoćanac iz Pigota. I neće što nije jebo 3 mjeseca. Devojče Anče da mu ja pljuvim u obraz. Nebojša Ristović, dečko iz Košumlije, trenutno novoobrzani dečko. Odigraj to? Nešto. Neće biti imate, neće biti imate. I to je za koga? Za poručnika. Ovo je, kako se vrti, Todorović Marko, zvani Štiplija. Primac. Iz Vranja. Nove stvari. Imaš memoriju da se Nemoj četa, ću odbudu. Kupi se šta? Ajde, ovo svoj će se slikamo. Ovo se slikali smo izasnije. Svoj će se slikamo, slušaj. Dači ga pleče, još. Ajmo ga nekako za 5, ti BTV, to je depno čelo. Ti se sami tamo da slušaj. Ja ću još, ne ti. A trenutno, naš bivši čata, Urošić Nikola, evo, dečko iz Niša, Nasilje Duran. Evo, vidite, to je taj dečko. On je mama sa nešto žut, čita nešto, ne znam što čita. Znate, evo, brijem u kafica, kuva kaficu. Sad će onda nam se pridruži vamo u kancelariju, gdje pravimo lom. Neće se druži s nama, nešto ljutije, nije bitno. Nećemo ni više njega, čim on neće nas, nećemo ni mi njega. Ovo su Vanić, 3 mjeseca hoće da jeme kapetana, ali kapetan mu ne da nikako. Ovo je Todorović. Vranjanac, naš brat. A evo ga, naš Cirko. Cirko zaljubljeni. Devojče Mubovo. Ovo je Simić. Vidite ga. Lep je. Ovo je Radenković. No smoking Radenkoviću. A ovo je naš Vanić Marko. Vidite ga. Lepe kao upisan. A dragi gledoci, ostao sam i ja. Vidite me, dobro, doviđenja. A vidi ga Ristović, taj osmeh. Vidi ga. Osmeh. Tak.